Alu-alu ni nama naon na porsuk humokop di bata. Ede sian si David. Saitu pahi maau ale di bata. Ai nunga sifat rodi hosa aka aike. Nunga pola lono ngau tu bagasan gabolisok. So ada hajongjongan. Nunga pola tol hasau tulitong laut akana bagasi. Jala dilikupi galubangi yau. Nunga pola mahe wau dibai jojoke. Nunga mahiang aru-aruku. Nunga pola lotok mataku makalumuto de bataku. Tumorop dosian obu niuluku akana makoso mau. So ada paralaan akana gogobe mangago au. Aka musuku pangalajak abulokku donang naso hudobo. Ale de bata. Hodo uboto taringok tuha otoki. Jaladang taraporso aka dosaki maradepoko. Sayunang manguruk mida au akana makaposiho ale Tuhan Jehovah Zebaot. Sayunang matarila au mida akana mangalului ho ale debatani Israel. Ai humakopo doau tumaun isak-isak dihukupi hailau bohiku. Pola bading akka dongaku tuau gabi halak naburo di rohani dongaku saina. Ai hamuruhon humokok bagas mudo mangatonau. Jala tau tuau do rehe-rehe diakana mangareheho. Sai tumatangis doau jala tumaon parpuasau dorohaku. Habe majadi rehe-rehe tuau doi. Hori dohubain abitu. Jadi pabuatan upah ngadoau dibain nasida. Sai di pahata-hata akana hudul di partukoani doau jala aling-alingan niak kasih parmabu. Amin, mau lihat madi Tuhan. Shalom.